баргу сози мо китобу ҳикмат аст, ин ду қувва эътибори миллат аст. салом тамошобинони иззатманд, нашри навбатии барномаи аниси кунҷи танҳоӣ меҳмони хонадони шумост ва қаҳрамони навбатии барномаи мо ҳастанд ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст Нодира Бону Шарипова. дуруд ба шумо. Ассалом. хуб, Нодира Бону, шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. Ташаккур. хуб, марҳамат Нодира Бону, худро хубтар муаррифӣ кунед. Шарипа Нодира ҳастам, хонандаи синфи даҳуми муассисаи давлатии таълимии лицеи Умари Хайёми ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, иштирокчӣ ва ғолиби даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинаи аввал, яъне хондан ва суд кардани адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ. аҳсан ба шумо. хуб, барои чӣ маҳз номинасияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳиро интихоб кардед? маҳз аввалин бор вақте ки ман хостам дар ин озмун иштирок намоям, аз номинаи адабиёти ҷаҳон хостам иштирок кунам. аммо пас аз чанд лаҳза дар яке аз асарҳои Гулназар Келдӣ хондам ки ҳар як шоир, ҳар як нависанда дар ҳаёти худ ақаллан як ё ду асаре дорад ки барои кӯдакон ва наврасон навиштааст ва маҳз ҳамин суханҳо асос шуданд ки ман номинаи аввалро интихоб кунам ва дар ин озмун иштирок кунам. беҳтарин. аз инҷо бармеояд ки шумо афсонаҳои зиёд медонед, инчунин шеърҳои зиёди бачагона медонед ва ҳар фарде ки дар кишвари азизамон Тоҷикистон зиндагӣ мекунад, ҳар як наврас бояд ки дар васфи Тоҷикистон шеърҳо бидонад ва ҳатто ғолибони озмун, ҳатто нафароне ки дар даври ниҳоии озмун иштирок мекунанд, бояд ки баромади худро бо як шеъри ватандӯстона оғоз кунанд. ҳамин хел не? бале, ҳамин тавр аст. хуб, пас барои мо биёед як шеъри ватандӯстона қироат кунед. оре, ман аз Номон Розиқ шеъри ватанро қироат менамоям. ватанам хонаи пурнури ман аст, ватанам қуввати ман, зури ман аст, ватанам тахтаи гавҳора бувад, ватанам киштии аврора бувад. офарин ба шумо. хуб, бигӯед ки шумо чӣ қадар шеърҳо медонед? зиёда аз 15,000 мисра, яъне 7,500 байтро аз худ намудам. зиёда аз 100 шоир шеърҳо аз худ кардам. дар маҷмӯъ ҳамаи шеърҳои аз ёд кардаи ман аз зиёда аз 400 ададро дар бар мегиранд. беҳтарин, офарин ба шумо. шеърҳои бачагона медонед? бале. кани як шеър қироат кунед. шеъри Мирсаид Миршакар, зинда бод ханда. рафта гуфтам ба духтур, нотобами амакҷон, гаҳ дила мекунад дард, гаҳ сару гоҳи дандон. бовар кунед амакҷон, надорам узви бедард. шояд аз ин нотобист тани лоғар ранги зард. духтур гуфто, дарди ту дарди ғаморанда аст, лекин дармонпазир аст, доруи он ханда аст. асло накун фаромӯш, бо ханда гар шави ёр, дигар ба дарду азоб намешавӣ гирифтор. чун давои дардамро аз духтурам шунидам, сафсата гуфто ба завқ, ба гапи ӯ хандидам. хандидам дар назди ӯ, дар кӯчаҳо хандидам, бо модарам хандидам, бо бачаҳо хандидам. аз хандаи зиёде дардам пароканда шуд, тамоми ҷисму ҷонам саломат аз ханда шуд. агар шумо ҳам хоҳед бошед солиму хурсанд, аз хандарӯ натобед дар меҳнату фароғат. офарин ба шумо. яъне инсон бояд ки ҳамеша хушҳол бошад, ҳамеша лабханд дошта бошад. хуб, Нодира Бону, бигӯед ки шумо чанд сол боз дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок кардед? дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст 2 сол иштирок намудам. соли аввал то даври ниҳоӣ омадам, аммо мутаассифона ҷон нагирифтам. аммо дар соли дуюми иштироки худ бо тайёрии ҷиддӣ то даври ниҳоӣ роҳат ёфта, дар даври ниҳоии озмун сазовори ҷой гардидам. ва бигӯед ки ҳангоме ки шумо дар рӯйхат натиҷаи озмунро дидед ва чӣ эҳсосот шуморо фаро гирифт? вақте ки натиҷаҳо чоп шуданд ва онҳоро оварда ба тахта часпонданд, ман номи худро дар ҷои дуюм дидам ва аз ин бисёр хушҳол гардидам. хурсандии ман ҳадду канор надошт. офарин ба шумо. хуб, Нодира Бону, бигӯед ки роҳнамои шумо кӣ аст? роҳнамои ман сараввал ин падару модарам, яъне волидони ман мебошанд. баъд аз он бибию бобо ва баъд аз он устодони гиромиқадри ман ҳастанд.
بهترین. خب در وصف بیبی شعر میدونید؟ بله. خب مرامت قرائت کنید. گلچهره سلیمانова بیبی. بیبی جانم می آید، دل و جانم می آید، از راه دور می آید، بزور بزور می آید. بیبی موید ما خرسند، کیسه هایش پر قند، مویز و مغز می آورد، چیزهای نغز می آورد. گپ های بیبیم شیرین، قند برین، عسل برین. بیبیم کانی افسانه، بیبی جانم یگانه. آفرین. در وصف بیبی شعر گفتید و بیایید در وصف بابا و پدر و مادر نیز شعر قرائت کنید. شعر در وصف بابا. بابای من استا امان، شخصی عزیز ده همان، می سازد و هر گونه چیز، از چوب برز و چارمغز، صندوقچه و دیوار میز. آفرین. بابایتون هنرمند؟ بله. احسن. مادرم عبید رجب مرا سحر کی خیزاند؟ مادرم. کی سوی آب جو خواند؟ مادرم. کی کرته‌ام بپوشاند؟ مادرم. کی چای گرم نوشاند؟ مادرم. کی گل به دستی من داد؟ مادرم. کی مکتبم فرستاد؟ مادرم. کی گفت مرا قابل؟ مادرم. کیست به من جان و دل؟ مادرم. احسن به شما. یعنی شما توانستید که برای بابا و بیبی و برای مادرتان شعر قرائت کنید و گفتید که راهنمای من نه تنها پدر و مادر و بیبی و بابایم هستند، بلکه آموزگاران نیز در تعلیم و تربیت من سهم ارزنده دارند. برای آموزگارانتان چی گفتنی دارید؟ برای هر یک استادانی خود، از جمله به دیرکتور مؤسسه خود، به همه آموزگاران مؤسسه خود تشکر و منتداری خود را می رسانم که به من به واسطه بسیار یاری رساندند. توانستند که برای من هر یک کتاب های درکاری مرا دسترس کنند تا من آنها را خوانم. بهترین. خب نادره بانو هر نفری که از روی نمیناسیون ادبیات کودکان، نورسان و آثار شفاهی در آزمون اشتراک میکنند باید که از اثرها و اشعار ناب ادبیات کلاسیکی نیز با خبر باشد. نه تنها ادبیات کلاسیکی بلکه ادبیات معاصر نیز. خب شما غزل ها از شاعران کلاسیکی میدونید؟ بله. خب برای ما یک غزل قرائت کنید. غزل از کمال خوجندی. دل مقیم کوی جانان است و من اینجا غریب. دل مقیم کوی جانان است و من اینجا غریب. چون کند بیچاره مسکین تنی تنها غریب. آرزومند دیار خویشم و یاران خویش. در جهان تا چند گردم بی سر و بی پا غریب. چون تو در غربت نیفتادی چی دانی حال ما؟ مهنتی غربت نداند هیچ کس الا غریب. هرگز از روی کرم روزی نپرسیدی که چیست؟ حال زار مستمندی مانده دور از ما غریب. در غریبی جان به سختی می دهد مسکین کمال. وا غریبا وا غریبا وا غریبا وا غریب. احسن به شما نادره بانو. و چون شما علاقه غالب آزمون گشتید و پس از این چی نقشه ها دارید؟ چنانه که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیوسته در مجلس و پیام‌های خود تاکید می‌کنند که جوانان باید همیشه در پیگیری و در طلب دانش و علم باشد. از همین سبب می‌خواهم که امسال در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت اشتراک ورزم و می‌خواهم که سزاوار جای گردم. بهترین. ما با شما نیز در این راه کامیابی و موفقیت تمنا داریم. و بگویید که شما آیا داستان ها میدونید؟ بله، یک چند داستان ها میتونم. خب بیایید پارچه از داستان برای ما قرائت کنید. داستانی باقی رحیمزاده، روباه و پلنگ. علی جانی با آداب، گوش به من ده، مکن خواب. بود نبود یک پلنگی با یک روباه لنگی، در یک بیشه جای داشتند، با هم مراسا داشتند. یک جای کار میکردند، هر دو شکار میکردند. وقتی شکار همیشه روباهی پراندیشه، حیله میکرد و نیرنگ پیش میگردید از پلنگ. سیده اگر شد پیدا، روباه ایستاده در جا. دومش را می جنبانید، پلنگ را می فهمانید. پلنگ که نزدیک آمد، با غوریدن در آمد. روباه می گفت کنی ایست؟ اکنون چشم و یالت خیست؟ چشمت سرخ و علا شد، دوم و گوشت بالا شد. دندانهاتان شد خنجر، زود هجوم را کنید سر.
پلنگ هم تیار می شد، در اجرای کار می شد. اول می کرد او مخمیز، بعد یک باره می کرد خیز، سیدش را می خوابانید، دلش را می درانید. پس یک جایه می خوردند، به خانه هم می بردند. آفرین به شما، واقعا داستان خیلی جالب. و شما در فرجام به همه آن نفرانی که ما و شما رو تماشا کرده ایستادند چی گفتنی دارید؟ در آخر به همه بینندگانی این برنامه گفتنی هستم که چنانه که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیوسته در همه مجلس ها، همه پیام ها، همه برآمدهای خود تاکید میکنند که جوانان باید همیشه دانش طلبند و علم آموزند. به آنها نیز میخواهم رسانم که همیشه طلبکار علم باشند. بهترین. خب نادره بانو، بار دیگر شما را به برنامه خوش آمدید میگوییم و تمنای آن رو داریم که در زندگی همیشه کامیاب و موفق باشید. تشکر. تماشاگران عزتمند، یادرس میشویم که قهرمانی نوبتی برنامه ما بودند نادره بانو شریفова و غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. ما در اینجا میرسیم به فرجام برنامه. تا برنامه های دیگر کامیاب و موفق باشید. خیر.